Jack Thorne. Mae'n un dda gan Thorne. Packer, mae'n disgyn i Franklin. Harry Franklin. Cyfle clir cynta'r gêm i'r ymwelwyr. Yn disgyn i Harry Franklin. Jack Thorne. Defnyddio pob modfad y medru tho. Mae yna dafliad hir i mewn i'r cwrt 6, y peniad allan. Yr ergyd o'n un da gan Jamie Reid ac yna'n gyfle i Harry Franklin. Ac am ddiffyn Caernarfon. Dan warchan fan hyn. John Owen, sodliad, campus. A Jack Rimmer, Fiel. Doedd Mark Williams ddim yn cam sefyll, ond Ryan Williams ydy'r amddiffynwr i Caernarfon. Mark Williams, pasio heibio i Williams yn hawdd. A'r cliriad allan gan Telor Williams a Jamie Fiel. Fiel ar croesiad! Dyna chi hyfryd gan John Owen! Foli felys ar y cynnig cynta. Symudiad campus gan yr ymwelwyr. A mae rai deud maen nhw'n heiddi mynd ar y blaen. Mae'n Jamie Fiel a Matthew Jones sydd dros y Bale. Jones yn ei gadael hi i Fiel! Crymanu heibio'r postyn a Tibbets wedi giro. I ras rhwng y ddau yna, Darren Thomas a Jamie Fiel. Thomas. Dyma Cleworth. Bale i'r cwrt. Mendes! Peniad clir i Paulo Mendes. Kenny ei lygad ar y Bale. Gwaith da gan Bradford ac yna dim cystal gan Mark Williams. Matthew Jones, amddiffyn Aberystwyth. Cael pob math o draffaeth clirio'r Bale ar hyn o bryd. Mae'n disgyn i Darren Thomas. Mae yna i Kenny. Mae'r Bale yng nghefn y rwyd, ond mi oedd Michael Packer yn cam sefyll. Fel smonach amddiffynol gan yr ymwelwyr. Mi gawson nhw gyfleoedd rif y gwlith i glirio honna. Ond yna llawio, mae'n debyg. Yng nghanol hynna i gyd. Cyn i Michael Packer i chladdu hi'n nghefn y rwyd. Jamie Fiel ar gic Cornel. Mark Williams, cyfle clir fe unwaith eto i Jenkins. O yna lawio, dyna mae chwaraewyr Aberystwyth yn ei hawlio, mae dal yna i'r ymwelwyr. Ac yna cyfle rwan am y cliriad ar pen arall. Y gwrth ymosodiad Kenny, ydy Kenny yn gynt. Na Rimmer, Jack Kenny. Rimmer yn gwneud yn wych. Mae'n gic Cornel. Wel, o'r naill ben i'r llall. Y gic Cornel yn cael ei chwipio i fewn gan Jamie Fiel. Peniad Mark Williams ar bediad da gan Tibbets. Ac yna oedd na lawio wedyn. Cleworth. Bale hir edrych am Bickerstaff. Y cyfuniad o chwaraewyr Wrexham, y Bale hir o'r cefn gan Max Cleworth a Jake Bickerstaff i ymddangosiad cynta i'r Cofis, i gôl cynta i'r Cofis. 5 munud o'r gêm yn weddill, mae'n gyfartal. Williams ar tafliad y peniad ymlaen, wyta Sean Bradley, mae'n gyfle fan hyn i Caernarfon. Bradley yn ei gwneud tri! Sean Bradley! 2 gôl mewn 2 munud! Wedi troi'r gêm ar ei phen. Chwaraewyr Aberystwyth yn syfrdan. A mae Sean Bradley wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. 3 munud o'r gêm yn weddill. Yna Gerdyn Coch ar yr ochr bella i Gary Lewis, aelod o dîm hyfforddi Aberystwyth. Dyma Mark Williams. Owain Jones gadael i Mark Williams. Williams yn disgyn yn dramatig dan bwysau gan Gareth Edwards. Y Bale yng nghefn y rwyd, a mae pob dim yn disgwyl yma ar yr ofal. A mae yna Gerdyn Melyn, dwi wedi colli cyfri ar y cardiau Melyn bellach. Oes a ddrama, ar ben drama yn hwyr yn y gêm. Fiel! Oes yn wir! Dyna chi sydd wedi cymryd cic rydd! Jamie Fiel! Mam bach! Wel, am gêm da ni wedi cael yma ar yr ofal. Mae'n Telor Williams i'w chymryd ti at Bradley. Williams yn ôl at Bradley. Bradley, mae rhaid o gael y croesiad i fewn. Bradley all o greu lle i gael y croesiad. Mae o gwneud hynny, mae'n ryddo! Bale
clirio ddi ar y llinell gan Lee Jenkins. Oh, wel, am gêm anhygol yma ar yr ofal. For me, from the sideline, it seemed like it was comfortable, and we felt we dealt with everything right. But you can't switch off at this level. And that one ball over the top in a good area, and they punished us. And it does take the momentum away from you. And then the second goal is just I didn't see it coming, and but luckily the boys dealt with it well. And they didn't feel sorry for themselves, and we've had that little bit of luck today, and Jamie Veal's plucked out a superb free kick. Hugh, canlyniad teg yn y diwedd? Ie, falle te, nhw sydd wedi sgorio y gol ola, so dyn ni eisiau ennill a dal ymlaen, 5 munud di chwarae, ond free kick gwych gan nhw yn diwedd, ond meddwl falle ni creu y cyfle yn gorau ar ôl a hanner cyntaf, nhw'n lot gwella ni. A ni'n sal ar y cyntaf, ond ail hanner dim ond un tîm yn ymosod ac yn nhw'n trio cael ni ar y brec, ond siomedig dwi'n meddwl yn diwedd. Jamie, wonder goal at the end. You must be absolutely over the moon. Yeah, it was, some go in, some don't. It was, but I thought that's what we deserved as a team today. I didn't think we deserved to go away with nothing, so we'll take a point and build on it, but personally I think we could have had all 3 today, so I was chuffed to have that in the last minute to get us the point. How much pressure was on you when you were stepping up to take the kick? Well, not much, to be honest. Nobody, the boys just, I had the ball, boys kind of give me a bit of space and let me do it. All I just had was, I had Willow shouting to the keeper after his celebration for their second goal. I hope Calm's going to get you, keeper. So I'm glad I put it past him.